tinio ang barikhe khaksango sini kok Tripura no lam soya ani Haphang bai khubai khyang khaksamo ya phayo mani hingke sung keha tinio স্বাভাবিক জীবন খেরগে ফাইনাই রক जों पूर्वे फुओ सिनि जे त्रिपुरानि खुंथाय बारा एवं जातिन बायो जों हाथियार आंदोलन थाहा थामनि परेও जों त्रिपुरा सरकार केंद्र सरकार ब्रां जोंनो अनुरोध खिये जों तिनियो स्वाभाविक जीवन न तुंगसांग फेरगे फाइलेहा एखे जोंनो जे ब्रां रिक्वेस्ट के फुओ केंद्र सरकार बु सावो नराव तुंगसांग न फेरगे फाइदि आखे जे नरावनि माइथाय सेबसागनो जों जतन रिनाय हियेन कसेये जोंनो तैबिये फायो ओंखे आबो फाइमनि परेও तिनियो जों गोबांमा आंदोलन फोखेहा गोबांमा अर्गानाइज पतंगो सिनि अब गणतंत्र आंदोलन मिसियो ओंखे आबोनो आं तावो केहा सिनि ताकु ट्रेम खुसं जत संग्रामनि सिनि ताकुराव के सिनि त्रिपुरानि जनजाति अ हानि मसारनो आं क्साइनि मुमुखतमा बे थाकिये हामबायरिये आं जतनो खाकसांमो या फायो आखे आं तावो कब्रुबाय थाथायनि सानाय सिनि जे प्रब्लेम नांगुमा जिनिस ताकुक तै बुकुक सं आइनि अ त्रिपुरा हास्तेनि आइनि खाफांनि ताकुक सिनि हास्तेनि हानि बोसाराव जत खनाय तंदि नराव कक त्रिपुरानो जे लाम सगनायराव जतनो खनानाय तिनियो जों डिप्राइभ डिटानिस मुभमेन्ट कमिटिनि अंगै कायसा सिनि कक त्रिपुराव साख्लायमु अंखा जतनो आं काबगो सिनि जों गोबांमा बसर तंगै बलं बिसिङाव सोलायनि आन्दोलन खालाय फायखा खालाय तंफ्रुआनो जोंनो कायसा त्रिपुरा हास्तेनि सरकार तै कैसा हा कटर भारत सरकार जोंनो रिंगो नराव तंकुसाव किफिलि फायदि नरावनि जे सेबसात मानथाय सौथाय जतनो नरावनो जों सुबुङै रियानि हनै जोंनो काबखा ओंखाय जों अ काबकमनि लगे लगे न सिनि मानथाय जों सेबसाब कुसाव तंगै लालायना हनै जों फाइलेखा जतनो सिनि अ फाइमानि बिसिङाव तंगो 48टा दल दङ माने संजिब्रै 48टा दल सिनि बदल दङ अ बदल जत जों सेबसाब गाहामखै मानथाय नांमानि दंमानि अ जागाव गोबांमा बसर फायखा जों 1996 नि सिमिनो जों तंकुचाव अंखरि फाइलेयो फाइलेमानि परेও ताबु 2018 पर्यन्त अंखा तबे तिनियो फनो चिनि मानथाय गाहामखाय जों मायाखो चिनि सेबसाबनो गाहामखाय जों सुजुग सुबिदा सरकार जोंनो नाया आगियो तो नायनाय नरावनि लांमानो तेसा कोतालखाय किफिलि फायदि हिनि जोंनो काबखा केंद्र सरकार बु काबो आबार निने राज्य सरकार बु काबो अ काबमनि बिसिंतिनो जों फाइलेयो फाइलेमानि बिसिंति ताबु केबो न करे केबो माइमासाया केबो शिक्षा करे केबो तै करे महाय के चिनि जनजातिनि बिसिङाव बुकुबांमा दङ चिनि अ हानि जाति रावनि बिसिङाव बुकुबांमा दङ ओंखाय आबुनि बागैनो ताबुक जों तिनियो रिक्वेस्ट माखायमा ओंखाय बमति हाय जत दफा जत जे अ त्रिपुरा बोबाग्रानि बोसाराव अ हानि बोसाराव जतनो फायथों जों थांसाखैयै जत जे अर सिनि स्वाभाविक जीवन किफिलि फायनाय तंकुसाव किफिलि फायनाय निनि जारजानि लांमानो जों तैसा किफिलि लानानै हिनै सरकारनि थानियो जों फायनाय राव जों जत थांसाखैयै कायसा आन्दोलन कदर खालायमां खांखाय चिनि हाममन कक कारण चिनि हास्तेनि सरकार ताबुक जोंनो गोबांमा मानथाय रियावैनो चिनि मानथायनो आटकियै दंखा ओंखे अब आटकिमानो जों भाइके आदाय खायलायनानै अ आदाय खायनानै बागैनो तिनियो जों जतनो काबमु अंगो जतनो फायथों जतनो काहाम कुरुंखाये जेकुनो बदल जेकुनो आन्दोलन निनि बदल अर्गानाइज फनो खायथों थुं तो फनो जों कायसा माने निनि
organize jar jar organize pono kurungsa jagao thangsa khaye chung kaisa mo thaya pono thangsa baikhe yapri kaisa himlaye sarkarno kotor andolon khaye phunungma khangkai sini kaisa nangkuk mani lama eba sini obo angkha kaisa thangsa ungmang khangkai kaisa hammani lama chini langma kahamkai himui thangnani buskango chini sepsap kahammanani lama obo kaisa tongo hwnkhe tabuk chung kaisa chini request tai kaisa tongo hasteni sarkarno chung thangnai 2021 6 tarik February oro chung kaisa haste sarkarno chithi rekha haste sarkarno memorandum rekha chung andolon khlainani bagui 24 ঘন্টা অনশন tongoi oboni porebo chung rasta অবরোধ khlainai hinino kaisa lama kasolena hinoi andolon khlainani haste sarkar no chung chithi rekha hwnkhe memorandum rimani porebo chung ready unglaikha joto tongnani bagui jajani chini manthaini bagui no chung 9 দফা dabi töyoi দফা sukuk dabi töyoi chung tinio andolon khainani hinoi apro chung kabokmani poribo loge loge hasteni sarkar chung no teisa request khlaio baikhe khlai nrao andolon khaina nangya nraoni manthai je nangkuk mani bobo nangma tong bo jinis tar noni dorkar abono chung subungoi rinai nrao chungbai phaiye alochona ongphaide kok salai phaide meeting ajoklai phaide hine chungna request khlaika hwnkhe khaimani bisingo 6 tarik February 2021 salmario chungno rehoi nakha west ni DM Poschim Tripura ni jela sasok ni tangno kotorwono chung ajoklaika 6 tarik February time ongkha 12টা PM ঠিক কনফারেন্স হল chung ajoklaika ajolagoi orono joto additional home secretary tongo tribal welfare ni director tongo hwnkhe west ni DM tongo hwnkhe additional secretary RD department ni tongo joto district ni phaio amtu heke chuno ajogoi sawoi minus rikha noni 9 দফা dabi je sanmane obo sepsano chung subungoi richinai nrao andolon takaisidi hinoi chini memorandum bo kaisa brang chungno mane request khlaioi chungno kaisa settlement rikha ke orimani porebo tai kaisa request to chini je nangkuk mani school ni hoite nini PMAY nok ni hoite abar nini ARDD power tiller ni hoite joto nangmani chungno list ready hine district wise ebo mahkumar wise chungno list rikha chungno list ready hine request khlaika aboni porebo chung list rikha list rimani bisingtoi tiniwa chung mas kaisa kawi tongkha tabo bokono khus khobor kori sudu request khlaika nau list rifaidi chung list rikha rimani pore tiniyo bochini list kono kam de khlaika khlaiya de ongkha chungno bo janauya sabu sasaya aboni bagoi tabu hwnkhe kaisa chini chongmung chini lama himung chung teisa chini kotor chobano chengsanani bagoi chung tabu Tripura sarkarno request khlaio ba chini o 9 দফা dabi chung manya hingkai obo tabu to tini 25 tarik 26 tarik April hwnkhe obo April mas paiye buskangni May mas ni 15-16 tarik porjonto naiyoi kono sarkar chungno ব্যবস্থা khlaiya hingkai chung kaisa choba kotor khlainai tabu hingkai chini joto hasteo chini jonojatini bisingo je sababik jibono kifil phainai rok hatiyar andolono yakaoi chini tongkojamo phainai rok jotono phainani ongthung o andolono jotono chungno chobanani bagoi jotono chini bagoi ongko khlainani ongthung mannani bagoi jotono phainani nangnai o andoloni bagoi chung request khlaio 15 tarik
मे मास नि जराव सरकार कुनो चिनि बागै व्यवस्था नाय हिंखाय जों डाइरेक्ट न चिठी रिसनाय 72 घन्टा जों राजाखर आवलिवनो जों अन्नसन आचुलायसिनाय जाया नयावै चिनि हावा जों थैलायसिनाय चिनि मानथाय न जुदि माया हिंखाय ओंखे अबनि बागै जों गोबांमा सरकारनि जे सामुं खायनाय टाउन कतर रो सामुं खायनाय रनो जों मेमोरेन्डाम मुरिनाय हा मेमोरेन्डाम हिंखा जों 16 तारिखनि परे 18 तारिख राव रिनाय 16 तारिख पर्यंत जों अपेक्षा खालायनाय 16 तारिख उमै जदि से कोनो व्यवस्था करि हिंखाय 18 तारिख हिंखाय जों मेमोरेन्डाम लिखा बस मेमोरेन्डाम साबमिट खायो ताबुक तो चिनि हास्तेव कायसा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि कायसा सरकार ओंखाय त्रिपुरा हास्तेनि कायसा सरकार ओ दुईटा सरकार जों चिठी रिसनाय मेमोरेन्डाम रिवै सासिनाय चिनि बागै न ताम व्यवस्था खायसिनाय जों किनु कोनो आरो चिनि पलिटिकल नि अंक करे जों पार्टिया जों तो डाइरेक्ट चिनि सारेन्डार रिटार्निस नि एनजीओ हिसाबै जों कायसा आन्दोलन खालायना थांसिनाय जों थैखा थैसिथों जाया न थैसिनाय नोंया न थैसिनाय जों एमन बुकुथै जों मायाब्ला चिनि मानथाय ताबु बन्न करे हो करे जों तंथाय करे हा करे जागा जबिन करे जों ताबु बहाय न कुथै हायके मा तंलायो एखे जों हाय न थैसिनाय चिनि जागाव ए आबुनि बागै आं जतन रिक्वेस्ट खालामो ओंखा आबुनि बागै अब 20 काउनि मे मासनि 15 तारिख पर्यन्तनि बिसिङाव जों सरकार चिनि मानथाय अ नयद फादाबिनि बिसिङाव जों जे लिस्ट रिमानि जे चिनि कागज पत्र रिमानि अबनो जत जों व्यवस्था खायनि उंथु जदि व्यवस्था खाया हिंखाय जों कब एकदम चिनि कतर चबा न खाय माथां सिनाय आमति हाय जों तिनियाव प्लान लावै ओ चिनि खाफांनि कौतिफ्रानो जों साख्लायमों जत चिनि हास्तेनि जनजाति बसनो जत खनाय दंथों ओंखाय चिनि गोबांमा दङ सालेन्डार रिटार्निस चिनि आगियो जे त्रिपुरा सरकार जों सामानि जों आगे सिलायनि चबाव दंफ्रु चिनि केस उङो विभिन्न धरने कायसा मिथ्या मामला उङो आबो मामला रनो बुचनो प्रत्याहार खायाब्ला चिनि केस बुपाय हंखे ताबु चिनि जीवन एमनेबो कुथै दं तंसियो ए आबन बागै जों ताबुकते काहामखै तङै अंसिया जों थैनानि लामावनो जों रुतुगै थांसिनाय संग्राम गणतन्त्रनि संग्रामाव जों हिमसिनाय आमतिहाय जों तिनियाव प्लान लावै नरावनो जों रिक्वेस्ट माखलायका जत खना तंथों चिनि जे रिटार्निस तंनायराव जे सारेन्डार स्वाभाविक जीवन फाइनेर जतन अब तिनिनि जे आवायमुं तिनिनि कयमुं न जत हामजांनानि बागै आं जतन खुलुमुं याफारै आनि कक सामुं अरन बायरिसिनाय आरो बुसु पारसेन्ट जाते मा खाता बुसु सरकार ताबुसु मुंदो मा खामा मांगा मा तो मांखा बुसु पारसेन्ट जाते मा ताबु जरा 100 नि बिसिङाव ताबु जों मांखा प्राय 100 नि बिसिङाव तै बाद बाकी तंनाय 30% तंसिनाय ता 70% मांखा ए आमति हैरोके जों मान तंता ताबु या आगि जे थांनाय सरकार CPM जेमन बामफ्रम सरकार तंफ्रु एबा जों 70% रिपायखा 70% एखे तै माने अबिसिङाव बुकायसा किच्चा दङ बायके दं माले जोंबो कायसा स्वाभाविक जीवन फायहिमफन अ गणतन्त्रनि हाव सबायखाबा माने जार मुसुंमा किसा गणतन्त्रनि माध्यमे बुट बुरिलाय हंखे केउ विरोधी दङ केउ रुलिं दङ के आमति राव माने किसा बासाय ओंखाता आगियो हंखे आबोनि परेवा ताबो बीजेपी IPF टी सरकार फायका हंखे जे आफ्रु जत बाकी तंनाय मानथाय माया तंनाय ताबुक त रिनानि दरकार एखे ताबु बीजेपी IPF टी सरकार तो कोनो चिनि बागै कोनो हेल्प खालामासे कुसकुरी अच्छा 72 घन्टा र बन अवस्था दङ मुसा सामु खाइजेगन बुसु चबा कतर जदि 72 घन्टा गण अवस्था जों माने चबा खायै सरकार व्यवस्था खाया हंखे जों तै बाराव रिबै काम माखायसिनेता बारे रिबै औया हंखे जों आबार तैसा इमारजेंसी काम न माखलायनाय आबार जागा न आगरतलान बर जागा खायनो वानसुग आगरतलानि ताबुक जों जदि खायना हंखाय चिनि वानसुग मुंखाय अस्तुबल मादन जों खायनानि मुसुं तंता याव मानजना सस हे सस और तंग चिनि डिप्राइड रिटार्निस मुभमेंट कमिटी
oboni president tongo yango chini durbol sadon jamatia angkha AMRIT REANG general secretary ebong chini convener tongo yango Sopon Kumar jamatia ngetai kobang mano phayo tongo tabu corona ni siji sonba so asuk kobang oko yata abon bagwe ang jotono request khlayo mohai